Talo falava ile nei tula le fiafi au si mai le whaafafonga o tala mai lau leiti o Polynesia. O tausanga ina mai nela o fisa o leo whare pui pui ma leo la toi fota ina Samoa. Le fiso soania le atunu i le tausa ili ai o si tasi o panguta na sola mai tua mai le whare pui pui. O le ali e ngoi a lau i titi tua lima na sola ese mai le to ese i tan malala i le afiafia na nafi a so luas fulu Januari lu o lua lima. Pe tusa leo le itula e fitu i le afiafi. O lau i titi e ilona talaanga i le ngoi, talipi fale, FOU mea, toso teine, FOU o manua tunga i le tino, a toa i le malona sola ese mai tua le fale pui pui. O tausanga ina ai e le ofisa leo le mamalo le atunu. Ia feso soani atu i le lipoti atu, o ni whaamtalanga po ni whaamaumonga. I le ofisa leo, pe a maua se whaamtalanga e winga i le nia li. Pe whawhisota i ane se ofisa leo la talatani. Pe wala awa tufo i le numera. Lua. Pole lua tolu lima tasiono. Ma o le whamanantu. Ia i la tou o le ofisa soani i le whaalafina o le nia li. O se soli tu la fono le neinga yo inga. A whai e whaamaonia. O le ama whailoa o na mōlia i lo oe. I le tu la fono. I niso tala. O iei niso company i Samoan nei. O lo whatau inatu whaasoritu la fono masini whaatekonolosi po electronic equipment. E peo telefoni whiaweai o laptops o drones maisi. E au noa masi whaamoninga. E au noma whai e ona awina mai nei o loa i tonu le atunu. I lalo le tua inga tu la fono whaatanganga po le type approval rules. Lua fiscal valu. O lo whaamanino mai gai o ia masini uma e te tau ona whaamonia mua. I le ofisa o le pule whaatonu. Po le Office of Regulator. Whaato ama whai lea o na au mai le whaatangana i whaatau atu ai i le atunu. O le whaatau inato nei masini e le i whaatanga ina i tono le atunu. Ua whai loa mai loa e le pepo whaamtalanga le vaenga o le pule whaatonu. Le mawhai ai o na e salatupe pe o le aawatu loa le whai unga. E taipuni ai lau pisinisi pe a whaamaonia o lo e whaatinoina le whaatau inato whaasolitu la fono. Nei masini i le atunu. O lo talo sia se li foma ilawi loa Samoa e le oa a fia lo tato tunu ule pepesi o le HIV po le siama le ia fuai le AIDS le oa faalawi lo faalawa i tele le pipisi ai nei i lo tato tunu utua oi o fiti. O le vai so nei le o li potia mai fiti faalawi lo ai e lona minister so i fua malo loina Dr. Ratu Lalabalavu. Wo o atu ile afe ma le iwa sultolu tangata FOU a fia le siama o le HIV. Talu mai anuali lua o lua wha ia se te malua o lua wha. Mata waile li fo mai a Dr. Matalavea i lana i tū lau fsota inga tele vave. Talo whai a fiti. Ona o le vala lata o tātou mo fiti malanga mai wa lele ia sa uma. Talo sia e le o a fia ai Samoa le outbreak lea po o le a se tala. Mai le mtanga luenga le soifua maloloina. O whaamtalanga whapenei e malu pui pui a tele i le tātou tunu. Peita ina o tātou fasilingia se li tau se soifua le mtanga luenga. Ma ia tā ua. E iai mātua e to tolu lo a fia ma e to lua o lungali e a whaina la tamaiti. E to lua lava tamaiti o lo o iai a fianga o le siama. O le to se fulu lua o ngase po tangata a fia o le tātou tunu ua whaamawina. O le tina ia pe a ti malaki o lo maana tua. Lea ua maliu sa avea ma ave fe awi Samoa. I le taua te te atu siama o le HIV e afua i le AIDS e pe ona sa ia a fiai. O le taunu unga o le wheau na TALA i le tinaia pe ati. Na ave se ai le tusi lima o tangata ia i la tau e a fia il siama o le HIV. Ma amata ayo na mulmulta ia pui nga o le pepesi o le siama. O le siama e pe ona whaailoa le soifua maloloina e afua mai wheusua inga tulou. Ma le tangata wa a fia. Po le tuia tu fo'i o le toto ua iai le siama i leisi tangata. Po le pisi tu fo'i o le toto wa a fia i leisi. Ai, o le toe alia e mai o le pesi o le HIV fiti le vai sonei. O tala no ai lo la tau minister so i fua maloloina. E mana o mia i lava le ngalulu e whaatasi o whaalapo tonga o tali tonunga. Ma pa anga whaavao malo i a mauti noe o atulutunga fitinga i tangata wa a fia i le siama. O se tausanga esele nei ngā luenga lautele a le pūlengo le tōmanga po o le Samoa Victim Support Group, SVSG. Ina ua savali ai nei le lua se fulu o tausanga talo na whaavai mai ngā luenga vsosoani, e la vea i whanau sa wai nā Samoa.
O le tausanga fo ile nei, o whaapitoa I lava le whaafitai ma le amana I aloa I o tangata ta ito tasi, o pisinisi o whaala poptonga, sa o lātou langolangoina mai lava le nei wha moe mai le tau āmatamata mai ngai le lua se fulua ile nei o tausanga. O le masino iuni o le tausanga nei e whai ai sa uninga whaapitoa o le asa whanau lua se fulu o le SVSG. Peitai, o sa no le prestene o le tō manga le fionga silini ulina jang, o le mafua anga o le ola pea o le au aunanga, ona o le anganga o le ngalulu e whatasi, mai afio anga I tu malo, ai o au lotu, e ala I sui o le tō manga o ngalulu e mai ai, wa avela tau mawhai tutoa o ngalu e ngā whaalawi loa e whaamutai, le soli tu la fono le o le sawa ina o whanau mtamaitai. Ma whanau mai ai pol kalame tele e pei o le wha o ina o le nofutane, ma wha manuyanga o ana poloketi, o le pol kalame o tupulanga talavou, le SVSG Youth Group Program, o le wha o ngaina o whanau wha tau o loa I le awala, o le wha tuwina o le whalea o ngai tutono le lotoa, o le sulu o le file mu, e pe ona moli mawina le taimi o le fono le chokom, o wha pa anga ma talavou kirisiano, o le sa o whanau sa waina, I ta longa wha vau malo, awa ia ti ai Samoa. O maaketi ia tunu mamau mo o loa wha tawatu, maaketi mo le siria 5 se lau nofutane. O le whale o loa I Samoa mo nofutane ma lato o loa. O le polkalame mo pepe angelu, po o pepe ia wale aini wha moe mo tonga fitinga wha fo mai. Ma le tele o isi au nanga o sao noa siliniu, na whanau umamai ona o le ngalulu e whaatasi o whapaanga, a le SVSG I fua o le alofa. O tāpenanga po whai nei o luas fultausanga talu o na whaavai mai le tō manga, o se whaaftai whaapitoa mo le tunuu. Ina o mawhai o na whaasao ina mai le fia afe o tangata nuu, mai pepe sa le I whananau, o pepe na tuulafo ina, o whanau ua te ena mai a inga masawa ina, ma o mai I le luas e fultausanga muli ane, ai o lo tu mau pea le whaatuatuanga I le au aunanga, a le SVSG maana ngā luenga lawe ai. Ua so o asol pāle mene le umano le fono mai le mauta, ma whai uane ilu mā maota e tai a lātou sua, o I e tonga te tele ma teutusi mafia fia, o sa o le whaaftai o le malo, maana tō whinga o sui au FOU mo le fono o sui tō fia. O le solulua nafi lua Januari leana tau awa I le ainga sa mali e toa. Le la tau wha alo e ala I leo o le sunga le mali e toa mo li mali e toa tanu mawhili le lua. Na tofu sua ai whai pula le kāpeneta e au fia I mtai o vang wha upwhai. O le whionga le pāle mia, ma wha solo nei lava I whai pule o vanga wha upwhai. Le wha alo te utusi na wha tofu si atu iai. Sao no wha aftai ai le sui le ainga sa mali e toa mai malie. E whaaftai el filfilinga, ai o le whaatuatuanga wa avatu I le sunga, le mali e toa mo li e tau avea le tō whinga tāua, o le sui o le fono sui tō fia. O le aso lua tasi o Januari, lumatu lena tamua ai le whaaloalo, a le tasi o sui o le fono sui tō fia le fionga le la ulumapsone tia whaumuina, ma moli mawina ai whaalo longa lava ia. O le fionga le tui atua tupua tamasa se e fia tolu I aino foa, o le fono sui tō fia po sui au, o le malo tu to tasi o Samoa. Tala nā mai lauriti o Polynesia, manu ia taulu mangole nei aso.